Siđete na jednoj od 6 tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike od krpenih pajaca, streljane iza placa do trešnjevačkog kina i njegovih fakina, od sindikata zeta i gigantskih turbina do besposlenih suza, od rakije i vina, od uličnih pjevača do krovopokrivača, u hiljadama priča je hiljade sudbina. Ali treba doći u proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kada Pongračevo zazeleni i kada sve to ne košta ništa u ovom kvartu bez groblja i bez rodilišta. I treba biti ispod podvožnjaka kad prođu svjetla jutarnjeg vlaka, sa jednom željom ostavljenom za nas, da bude sutra bolje nego danas. I treba biti sa cvijetom na reveru u neku zoru pred trešnjevačkom namom i reći zdravo trgu što se budi, kad već nikog nema, nazdraviti sebi samo. I treba poći bez planova i para, s nekim starim drugom, samoborskom prugom, ili otići u prvu gostionu, na gospon doktor namignuti lampionu. Treba biti blizu kad prvi tramvaj napuštaju remizu, na početku dana, kada periferija je kao ikebana od dimnjaka i cvijeća. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te crvene republike od krpenih pajaca, streljane iza placa do trešnjevačkog kina i njegovih fakina, od sindikata zeta i gigantskih turbina do besposlenih suza, od rakije i vina, od uličnih pjevača do krovopokrivača, u hiljadama priča je hiljade sudbina.
plela